ассалому алайкум бачаҳко, ҳама каса созаи хубаи саломати хубаи вақтотон хушай. Ирӯз 7 феврали соли 2024 1000 рубл 121 сомонӣ. ирӯза навор дорем замини фурӯшӣ, як кадах хона дар корай. дар мин навор хонаҳои фурӯшӣ, квартираҳои фурӯшӣ аз шаҳри Душанбе, шаҳри Ҳисор, шаҳри Ваҳдат, шаҳри Хуҷанд, шаҳри Кӯлоб, ноҳияи Рӯдакӣ, ноҳияи Файзобод, ноҳияи Восеъ. хулоса беҳтарин хона заминоя тамошо кунед дар ҳамин навори имрӯза. барои реклама кардан имо WhatsApp муроҷиат кунед бачаҳко. навора бо диққат тамошо кунед, маълумотро гӯш кунед. кадом хонаи маъқулаи занг зада бароем бахарем. бардор азиз, ҳозир дар ҳамин канал подписатсия кунед, подписатсия, лайк бизад, зангула зерка. вақте ки ман навори чотка кам қабул мекунӣ, ана ки эълон асар мекунӣ. салому алайкум бародаро, созен хубе намакаса саломатон хубай. марҳамат намоям, як бозӣ нав сар додем. старти бозӣ яки канали ма Алишер 01. дар ин бозӣ чиай бародаро? якта Мерседес сечка, яктаи дига Opel Sedan, яктаи дига Opel Hatchback. дар ин бозӣ мо 103 приза обшӣ ва ғайри ё сетаи дига айфонай ба ғайри айфоно конвертои пилиай 10та конверти 10000ай, далчи конвертои 500 сима, 300 сима, далчиш конвертои пили мешава. баъд чӣ гуфтанем бародаро? ҳама каса бидроин ба дили пур ятаи ё дутаи билет бигирем. ба худо қасам бародаро, бозӣ честня, ягон фанд фиреб, ягон дурӯғ надора. фақат як чи намерасад дар ҳамин бозӣ дастгирии шумо бародаро. дар бозии мо обши 5000 билетай. нархи билет 250 рубл ки ба 250 рубл метавонӣ соҳиби Мерседес сечка шай. шоҳҷоизаи мо Мерседес сечка, дута Opel дига метавонӣ ки соҳиби ҳамиё шай. ҳама каса бидроин я дастгирӣ кунен. фақат ами я дастгирӣ шумо намераса. ако, апо, хоҳаро ами ятае бигирен, риск кунен. иншоаллоҳ мошинора финала мегзаронем, мошинора меспорем, ҳамаша сиёнка мекунем, бо ҳамаша худтон мебинен. бозӣ честня, ягон фикр накун ба дили пур бидро якта мегирӣ, дута мегирӣ, чанд қае ки бисёр бигирӣ, ҳамуха шанси мисол бурд кардан бисёр мешавад она. баъд количестваш бисёр нест, 5000 ай. бародаро, картаи мо намрӯи экран меброяд. Душанбе сити, картаи Тинькофф, сума мепартой, чекша дар WhatsApp роӣ мекунӣ, ждат мекунӣ, билетат мерава. ҳама каса ба дили пур билет бигиред. ми кадом эди тоҷикӣ брат, ята лайк бизан, билетам нагирӣ, ята лайк бизан, ба бибиро. мегзарем ба якум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат, деҳаи Кавлез. гӯш бачо, шаҳри Ваҳдат, деҳаи Кавлез. 5 комната, 8 сотиқ замин масоҳат дорад. об светам дорад. дарахтҳои мевадиҳанда ҳам дорад. ай дарвозаи Ромид то пеши хона 17 километр раҳ масофа дорад. тарафи Амушайх дамега, деҳаи Кавлез. хулоса документ дорад, техпаспорт, сертификат ҳастай. хуб, масҷид, магазин, духтурхона, ҳама чӣ дар наздикиш қарор дорад. як манзараи бениҳоят зебои бачаҳко. занг бизанен, ҳозир бирем бахаренаш. ин хеле бо нарх 150000 мега, бо савдо ҳам мешавад. касоне ки харидори аниқ ҳастен, метавонен занг бизанен аз номи канали Савдо ТВ. бо шумода арзонам мекунанд. беҳуда зангшон назанем бачаҳко. нашоти нарх намош қатӣ занг зада маслиҳат кунем. мегзарем ба дуюм замини фурӯшӣ. замини фурӯшӣ дар шаҳри Кӯлоб, деҳаи Чаманзор, болои қитъаи 6та қарор дорад. 7 сотиқ замин, инами заминай ҳамвор кардагӣ. хоб, гирдвана мардум зиндагӣ дорад. об дорад, свет дорад. ака свет пастяни об дар ҳамун наздикишай. лоиҳаи ами об омадагӣ ба наздикии ами дохили ами хонаҳода гузаронда мешавад бачаҳко. мактаб, беморхона дар ҳамин наздикиш ҳастай. нашоти документҳои ҳамин замин мега кам беш бо маслиҳатам мекунем. хоб, занг бизанен аз номи канали мо. акада просто ҳозир срочно сум дар корай. ин нарх 40000 сум намеёем бачаҳо. ин шароитҳои замонавӣ зури бадай. хулоса касоне ки мехарад занг бизанен. нашоти документош муомила ҳам мекунад ҳамроҳи шумо. агар ки шумо нахаред, роиш кунед бачаҳкое ки мақсад
زمین خرند زمین میکنند رویش میکنیم بخرنش. اعلانی سیم برادر عزیز. السلام علیکم اکاها میگه همی اکامون خانه زمینی میخرم تو 280,000 سومون باشم میشوه 3 خانگاه یا 4 خانگاه باشم میشوه میگه در نزدیکی بازار حاجی شریف باشه میگیریم میگه مکتب قریبی ده باشد همین رقم +7 آخرش 21 31 واتساپ همین برادر مونای کسانی که هم خیلی خانه داریم بچکو 280,000 سوم میخرم میگه. اعلان چهارم خانه فروشی در ناحیه وسه دهه اق چاری میگه 6 سوتیخ زمین خب 3 کمناته هسته ویراند کلیدار داره نرخش 200,000 سوم با سودا هم میشوه. رقمای تلفنش هم موندیم همین 918 1023 زنگ میزنین معامله میکنین نشوتی نرخ نباش با کمبش معامله هم داره بچه بیهوده زنگ نزنین ناحیه وسط قرار دارد 200,000 میگه با سودا میشه. بچه‌های عزیز نشوتی رکلامای اولی نوار هرچی ننویسین خویش ای همتون مقصد ما هم زندگی داریم کسانی که بلیط میخرین پجالسا نمیخریدگیتون گپای قبیح ننویسین خویش ای همتون. همین نوارده به خاطر خانه های ما پبرست که حوزی لایک همونین در کانال ما پادپیسات سکنین بهترین خانه ها برای شما های ما پیشنهادتون میکنیم. رحمت به همتون بچه‌ها. میگذاریم به چهارم خانه فروشی. خانه فروشی در شهر باختر قرغون تپه قرار دارد در ناحیه خراسان میگن نرخش 125,000 سوم میگه با سودا هم میشود 3 کمناته 4 سوتیخ زمین مساحت دارد. این همی خانه های دوستان عزیز شهر باختر ناحیه خراسان 125,000 سومونی. خوش رو گوش کنین بچه‌ها نواری که میکنیم معلومات را با دقت گوش کنین بعد زنگ زده بریم بخرینش. این همی حالت های 125 با سودا هم میشه. ناحیه خراسان پشت شهرکی اویالی میگه بازار اویالی سایکو بچه‌ها اونمو طرف در خلاصه خریدار انیق باشین زنگ بزنین مصرف کنین با ارزانتون میکنم. بچه‌های عزیز خوش همتون در همین کانال پادپیسات سکنین لایک بزنین زنگوله زیر کنین وقتی که من نوار میکنم اولش ده خبردار میشین یگان خانه ارزان میبینین شما. میگذاریم به پنجم خانه فروشی. خانه فروشی در ناحیه وسه دهه عثمان بیکه میگن این همی خانه دوستان عزیز تماشابینین محترم رحمت به همتون که ما را تماشا میکنین 4 کمناته 8 سوتیخ زمین مساحت دارد نرخش میگه 180,000 سوم بگین با کم بیش سودا هم میشوه. رقمای تلفن موندگیم زنگ بزن آخرش 75 ده از اون کانال سودا تیوی معامله سود همراهشون میکنه وزیرش 180 تا میگه با سودا هم میشوه. خانه در ناحیه وسه دهه عثمان بیکه 4 در خانه گیردش محکم 8 سوتیخ زمین مساحت اب سویت هستی معلوماتی پر رشه زنگ بزنین مصلحت میکنه میگه معلوماتش میتونم. میدونیم بچه عزیز یک چیز گفتنیتونم که امی خانه ها میدونیم بچه به نهایت قیمت نازی نرخ نوا گرنی قیمت های ما همی خیلی کک برداشت ما دفعه موندستم این نرخ هایی که ما میبینیم ارزانترش حرکت کش ما دا پیشون میکنیم. میگذاریم با ششم خانه فروشی. کوارتیر فروشی در شهر دوشنبه ناحیه شاه منصور دا قرار دارد دوستان نرخش 320,000 سوم میگه با سودا هم میشود. 2 کمناته 1 متر 41 متر کвадрати اینمی کمناته و بچکو. رقمای تلفن موندیم زنگ بزنین مصرف بکنین 2 خانگاه با ریمونت میگه ریمونتی فاسونی خصوصا نگاه کنین که 41 متر کвадрати در طرف 9 کیلومتر قرار دارد. کنیچکای مشروطای 1537 همی کوارتیر بچه‌ها داکمنت هم داره نگاه کنین اینمی حالت های اینا مقصد اینمی سستانی فروخته میشه 320 میگه با سودا هم میشه کم بشه. این طرفش زنگ زده مصرف بکنین. همین نوارای ما شما در معقول باشه اگر پبرست که در کامنتر نویسین که برادر ما شما را تماشا میکنیم قدر میکنیم با پیش سودا تیوی همه وقت با پیش بهترین گپ میشه بچه‌ها.
دوستان عزیز، نمره برای رکلام کردن. اگر در شما خانه باشه، زمین، ماشین، کوارتیر، تکنیکا و کمپانی باشه، اگر رویش کنین ما رکلامش میکنیم، فروش تا میمونیم، ان شاء الله سودا تا میمونیم. اول تقدیر، بعدا ان شاء الله سوداش میکنین. خوش همتون پاوراست که در همین نوار هازی لایک بزن، در کانال پادپیسا که بنویس در کامنتر کدام خانه ماشین معقوله اکجا ما حرکت میکنیم پیشنهادتون بکنیم، چون که ما برای شما نوار میکنیم. میگذاریم به هفتم خانه فروشی. باز یک دونه خانه فروشی در شهر دوشنبه. بچکایی که از شهر دوشنبه خانه خواهش کردن نرخ‌های بالی منی گفتن که همیشه یافتیم 600,000 سومون با سودا میشوه. شهر دوشنبه در گلبوتا و نمو طرفات قرار دارد. ده تجای 5 کمناتا 4 سوتیق زمین مساحت. رقم‌های تلفن موندیم. این همه خانه ها دوستان عزیز. همین رقم‌های آخرش 33 زنگ بزده. اگر معقولت باشه حوزی برای بخرش. حولی فروشی میگه، یعنی که طرف گلبوتا خانه دوی تجا کردگیانشه. در خانه در همون نزدیکی خانه مغازین خب هسته. در همین خانه خودش میگه مغازین داخل میشه. بچه میدونین آخه مقصد مغازین هم داره در همین خانه. کسی که میخره و مغازین میکنین، سودا میکنین، زندگیتون ایروی میلیون کردن میگردین و همه چیز چورا فروخته میشه. میگه نمرش در صورت هست همین رقم 908 زنگ بزن مسیحت کنم. میگذاریم به هشتم خانه فروشی. بچه‌ها چندم لایک کردین در کامنتر بنویسین پاوراسکی. خانه فروشی در شهر دوشنبه در ناحیه شاه منصور ایشم با گوشت پیخ پخته. مقصد همین خانه را خزوندگان 250 تا میگه بولوش. همین بولوی خانه فوندامنت مقصد منالی رختگان میتونین دالش بود دیم اتاج واردارین. بچه‌ها یعنی که معقول نباشه یکم اتاج هم خیلی زندگی میکنین میگردین. 3 کمناتا 6 سوتیق زمین مساحت دارد. تنبوش رختگی می‌بینید چه خیلی فسانی خوشراکای. خانه فروشی یک اتاج سوختگی خب بولوش برای دیم اتاج تیار منالید. 6 سوتیق زمین از راه کلان 4 کیلومتر از امانال میگه. شهر دوشنبه ناحیه شاه منصور تریتوری امانال دا قرار داشته است. خریداری انیق باشه اگر زنگ بزن با کم بهش معامله هم میکنم. میگذاریم بنده هم خانه فروشی. خانه فروشی بچکایی که از ناحیه فیض‌آباد خواهش کردیم در دهه دوم میگه ناحیه فیض‌آباد نرخ خانه 175,000 سومانی با سودا هم میشود. 3 کمناتا 4 سوتیق زمین مساحت دارد. رقم‌های تلفن هم موندیم 51 زنگ زده بخرینش معقول باشه. اگر خانه فروشی در ناحیه فیض‌آباد دهه دوم 3 خانه حمام پدبال 4 سوتیق زمین داکومنتوش 100% سروش نفروخته میشود. علیش میشود با معامله میکنیم. وارنت های علیشتون خودتون پیشنهاد بکنین. اگه ماشین وای اگه ماشینی که کوارتیرای خوب خونه های دیگه خیلی میتونین اون طرفش زنگ بزنین وارنت علیشی را پیشنهاد بکنین. اینجا گفتگی که وارنت علیشی میشود. همین بچه‌ها میدار اولش خداوند بعد سبب سودا شوی همین خونه شما میشین. مقصد اگر شما نخرین همین نوار در لایک زنین پدیلی سکنین هست نفرایی که خونه خرن اونها هم خبردار میشن میگیرن. درست فکر اینه سبب سودا شوی شما میشین بچه‌ها. دهم خانه فروشی. خانه فروشی در ناحیه وخش. انا که طرف وخش میریم اکو. بچهای وخش همینجا این اگر همینجا باشین بنویسین که ما در همینجا میشینار. خب ناحیه وخش دهه اتفاق میگه اگه تماشا کنین 160,000 سومانی اگر تو بی کیف کشیرینار. خب فوندامنت برختگی اینا او طرفش نگاه کنین فوندامنتو برختگان این طرف خونه کاگه مردم زندگی دراخلشون. جماعتی 20 سالگی دهه اتفاق یعنی دوشنبه دمیگا 4 در خانه بانیا در درونی همین حولی با برکاش هم فوندامنت رختگی گرد و اطراف محکم مکتب میتپونگ درمی درونی همین دهه همین قشتاق دهه اتفاق دا قرار دارد. قریب 5 منت راه همش دا نگاه کنین دا فرزنده عذاب نمیکشه بچه‌ها. معلوماتی پورا توسط همین رقم‌های موندگیمون زنگ بزن مصلحت میکنه میگم. میگذاریم با 11 خانه فروشی. کوارتیر فروشی در شهر دوشنبه باز در ناحیه سینوای
ака тарафи Душанбе рафтем. Боз ноҳияи Синода қарор дорад. 360,000 сомонӣ вана зури бад қонуну қоидаш қати ремонти замонавӣ фасонакай мегири, фақат зиндагӣ кардан мегарди. ду комната 5 этажа қарор дорад. 40 метри квадратӣ. рақамҳои телефон мондем, занг зада маслиҳат бикунен, маъқул боша барем бихаренаш. хонаи фурӯшӣ яъне ки квартира дар шаҳри Душанбе ноҳияи Сино Гипраземда қарор дорад. Гарадок. ду комната дом аслан худаш 9 этажа, не ки ҳамин хона дар 5 этаж қарор дорад. маълумоти пурраша метавонен занг бизанен, аз ҳамин хонаи соҳиби ҳамин хона бигирен, бо маълумоти пурраша маъқул боша агар барем бихаренш бачако. рости ҳаракат мекунем ки навора дароз кунем. ҳамин бачаҳое ки мақсад ба як умед тамошо мекунанд, як камтарак тамошо кунанд. охи вақте навор бисёр шава агар шалпар мешавем бачаҳо, кам кам ашка мекунем. мегзарем ба 12 хонаи фурӯшӣ. боз хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Рӯдакӣ деҳаи Сароб мега 400,000 сомон нарх. ин ҳамин хонаҳа бачако. рақамҳои телефонаш 0190 занг бизан, маслиҳат ки дарвозаи фасон зангӣ деҳаи Зурай обсвет дорад. хоб шаҳри Душанбе ноҳияи Рӯдакӣ деҳаи Сароб аэропорти. хоб хона дар Ленский район дар повороти Ленинград деҳаи Сароб повороти Ленинград то пеши хона мега 6 километр раҳ разница дора. раҳи калон то пеши хона. хоб раҳ асфалт мега бачаҳо. асфалт хона хулоса дар ҳаминҷа қарор дорад. қишлоқи то қишлоқа хоб масҷид дар пешаш ҳастай, магазин ҳастай. ӯ тарафа занг зада маслиҳат бикунен, лайка бизанен, навора поделиса кунен, подписатсия кунен. То навора баъд нахай бачаҳо худтон эҳтиёт кунен, мо баршо меҳнат мекунем.